yabonye izuba ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mu 1992. akaba yaravukiye i Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. akaba yarafite se bita Gervais Ntibihangana na nyina Verene Mutete. akaba avindimwe n'abandi bana batatu. akaba yaraje kuvuka ari uwa kabiri mu muryango w'abana bane. akaba yaraje gushakana n'umugore bita Catherine Umuhoza ahagera mu 2015. bakaba bafitanye abana babiri. akaba rero yemera Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza. yize amashuri abanza aho bita Kampu Kanombe Primary School, akomereza yisumbuye Rwamagana Islamic Secondary School. YouTube akurikirwa n'abantu barenga 980, hafi kuzuza miliyoni, ndetse no ku zindi mbuga ze harimo nka Facebook nakurikirwa n'abantu barenga 600. uwo nta wundi rero bamwita Itahiwacu Brice, nushaka umwite Bruce Melody.